te chibai fe kule World Cup lai te nia engram nge kan tran le a players mala kan tran te ain ang lo thua anga ti chuan aram ang bi ke mo amimal ang bi po a han ngai ven fal bi te po kan lo nei mai theya chungkara chuanin a eng ber nge o kan ngai thak du zong te le kan ngai thak ka kan riat chak ni ang ti te po riat thiam a har khop maya eng po chu ni sela YouTube channel lian dang te kan en kual vela kan zong kual vela mi mal chanchin mi hian lo tlan advance lu tuka keini kan ron muang le tabok sia chu tiangkara chuan mi mal alar deuh chi kan mi tan zong ho atekha an lo ti nual to ma se an ti nual to zinga khan an ti lo lam deuh ret ang chi akha kan ron zui bel vele a chu tiang chuan tun tuma hian Cristiano Ronaldo big a World Cup top na turte ani a tin football khovela thil ro pui tak tak an hut chia fak na tam tak po adonga choi mo na tam tak lomban tam tak trophy tam tak po alo dong to bokani chu tiang chung chuan soisel lo an ni big lova dem lo an ni big lova chefu reng an ni big lova chu tiang kara chuan khovela Cristiano Ronaldo in soisel a hlo na le dem a hlo na sang te tuntum video content tan siamin kan ron chap chuaka I han ngai thau tiang o Cristiano Ronaldo hi football history a player ro pui ber pakhatani rualin khovel hriat lo ber le soisel lo ber pakhata annem nge to a khel thin na klapa le ramtan hlotlin na ro pui tak tak nei ma se mi za sang le thil thang sang awangin dem na le soisel na atok fo thina Ronaldo hian khel mual chung le po na a thaber kani ti alan tir hre ngai lo awangin mi tam tak chuan chapo le midang mu si chinga an chua pha gol khung atu em awangin ball pass a har sachang a thin bok he mi chung changa hian coach le players lui engemaw za chuan team a in ama gol khung ada poimo chok ti soim an lo sel to thina tuna kumsom li pakhat alo tling ve to a tlan chak le tlan tam lama atlak niam pa expert then khat chuan khel muala a ve satlia team chet vel na ati bahla thin zok ti inan soisel na sa hle kumsang ni som ni paru World Cup bi ka hian Portugal manager Roberto Martinez an bencha ada hre thina wang hian media le fans lama soisel ana sa hle a squad chunga players play role zok te mason na hlia tuwa an ngaya Manchester United a in lan ni na tumin manager Eric Anen an inkar a chle a Morgan ne na interview anei na club le manager te a soi chi ta ka wangin United fans tam tak lungni lo na a chak chuaka a nuwa contract ti topin a chuak zui nge ni tin khel muala a king puite an chak zo ke mo ama thak ani emo hian khel mual atangin thin rim zeta chuale chet moilo a sha ta wangin professional players nungchang atana moilo hle a ngain soisel a hlo hle a kumsang ni pakua a Las Vegas sathil thleng chungchanga kethin mayor ge in kumsang ni le som pasari khan Ronaldo hian apong sual nge yani ti ina heka Ronaldo hian fiana a lo wangin thiam achanga ma se kot pona in rem na sum alo peto ti hriat ani awang khan a ming chiat na lian tak ala ni rengani Spain a Real Madrid a khel lai khan chia ol chungchanga thiam lo chantir ania sum tam tak choi tir le zel tang tura thutluk na siam sak alo ni to a mak ang reng tak chu Ronaldo fans ru kol te hian Ronaldo chan nan Portugal players dangte Bruno Fernandes te ang social media a an be chiam thin awangin football clear tu tam tak ne nok khopin soisel na an chok chuak fowa hetiang soisel na le dem na tam tak hi tuar thin ma se Ronaldo chu ama chon thiam na le atum ru na manga tling tlazui mai thei khel muala gol khung thiam em alani tlatawangin ama soisel tu te ka hi gol mangin a hup le nge thinani Cristiano Ronaldo mi za chungchanga soisel na le dem na sang a hian mani inda chungnung em mi zia anei awang le khel mual chunga a thaber kani tia soi thina wangin mi tam takin mi ze chapo le in ngai tlom lo ti inan soi thina gol akhung hian team achan him awanga lom a yin ama mi mal ro puina angalan tir a sha ta wangin
mi mal da lian lutuka an ngaya in khel laya adu ang thil a thlen lo hian no pang ti taw ang maya chet a hrat hle bok khel mual chunga captain ben phela le han pai chorte thian te ball pass lo awanga kut zai zira thin rim na lantir chiam te aching thin hle a tin coachten an thak hian lung ni lo setin khel mual achua san fau thina hei hi senior players ni na atana nungchang moi lo tak ni inalang Saudi Pro League po an king puilam fans tem Messi tia an au khum hiam a insum zo thin lova ati atana moi lo takin mi pui te hwa chet moi lo alantir pha fo bok mi pui te hian Messi an fak hian aril ru anama ma social media a po Messi a thil mu le don Ballon d'Or ang chi te po a thop lo zonga like le comment alo pek ve thina wangin ril ruzim le midang thik chinga an chua pha fawa a khel pui ten gol an khung hian ama zok alung ni lo ti mu thei turin a om thin hei hi shruai tu mi zeta na tling lo takangai tu po an tam pha le hetiang mi ze soisel lo tak ane rual hian atum ru na a discipline le khelmol pon lama mire theite chom dol a hrat na ero ama thop tu te chuan ami ze thalai bera an soi thunga Cristiano Ronaldo hi mimal taka expert players luile football pundits mingthang tak tak ten an soi sel na sa zual bi ka Henry hian Ronaldo a mani masial mi zia anei hi a sel fo thina kumsang ni som ni por World Cup match khata Portugal in DR Congo an draw tum khan Henry chuan team tan gol lu na tur zon zok turania nangma gol khung chia kha ingai tu turani lo ti ina lo soi sela team tan a khel lovina ma mi mal record chi a ti ina soya Liverpool legend Gareth Point Ronaldo soi sel sha pertu ni in Ronaldo an Manchester United achua san ma khan club lian to phot chuan Ronaldo hi anlo ha pui thin ti ina lo soi to a tun na ya po khel muala atlan tam to lo awangin Portugal attacking floor ati chuan op ti ina sel le a Ibrahimovic chuan Ronaldo a mi zetlom lak she lutuk le a ego len big zia hi a soi sel thina Saudi Pro League hi Europe League engema zat a ina thazok ati te khan mimal ro puina le sum wanga league dang musit thiam mi zenei ti in alo tlom ngai le to bok Italy striker Lui Kesano pheichu Ronaldo soi sel du wang shima ming thang ani bera Ronaldo hian football khel dan athiam lo gol khung chi athiam ti in alo soi to a kum upalama mi zetlom she le to ki selim football hi akal san thiamani mani ta na mun thak tu tur players play role te lia khu reng lo hian chol hun a sha turani ti ina soya Eric ten Hag po in Ronaldo a professional ni na tlaniam kha asel na sa hle a Manchester United a om lai khan in khel zo ma a khel mual chua san vut te bench a thut athiam lo mi zia anei te kha professional players nungchang atana moi lo top khok ani thu alo soi to a hetiang hian expert tam takin sel ma se Ronaldo hian tun naya Uzbekistan laka gol ni akhung nu po khan kala rengani ti in ama soi sel tu te hi khelmual chung nge ya achang le vele nge tin Cristiano Ronaldo an kumsang ni somni pania Manchester United achua sandan ka khovel footballa sia thiam lo na le boruak lumber pakhat ania bultan tir ani lo wanga lungni lo na atanga intan ka club mingchiat na lian tak thlen khopin achuak zuya an manager thar Eric ten Hag an Ronaldo akha bul atan tir ngai lo awang le tlan chak squad zok adu awangin Ronaldo alung oi lo hle a Tottenham nen anin khel tumin Ronaldo hi bench thut adu lo awang le athin rim awangin hun tam tak ala omlaya khelmual le stadium alo chua san makha hei hian an inkar atichia a shemna hial atopa tin Qatar World Cup sahni somni pani ma lokham journalist mingthang Piers Morgan nen Talk TV ya thup nei mi lovin interview an neya Ronaldo chuan Manchester United hian min phassana min no chua an tumani ti ina soi chuak tol maya
hei ba ka hian manager Eric hi ka za lo ama po in za na min hu ngai lo awangin ti inan bo ruak chiat zia apuang zara club nei tu te chuan United lotlin na ayim sum mu na chia an ngai tua ti ina beibok Sir Alex Ferguson an club akal san nu khan United mason na chu zero ani atia James swimming pool le infrastructure dang te chu kumsom ni lianta ami ang reng kha alani thu soin adem le a interview anei zo hian United how tu te an lung ni lo le a ko thlen hial an ril ruk nuwa November na samni pani samni samni pani khan hlo eng ma impact bel to lo turin in rem ton na mangin contract chu ti top ani nga la he thil thenga wang hian United tran tu tam tak chuan ami mal ro puina chi angai tu ma sa ti in club li team kadarsian hi mimal nuna Instagrama Ronaldo zuilet velo tu zinga mi ani a kim chuan Ronaldo mi ze khel muala tlan le mi pui te ma a che ur sun lu tu hi mak ati thu alo soi to a mani mi mal ming le mi ze chapau mel lan tir thiam bera angai thu alo tar lang to a darok hian Ronaldo a mi ze machine ang maya ataksa vong ngetlat le na athok rim lu tu hi angai sang le thunga ma se social media lama chuan azui let ve ngai lo thung celebrity dang telaka Ronaldo mi ze sang bi ta abul maya om to pot competitive lian lutuka pek china wang hian abula chol ha dam hi ahar le ang ti in ami ze thunun har salutuk thingkha alo soibel to bo tin khovel popstar lian pani Selena le Ariana te hi Ronaldo nuaya IG ya follower nga ber te anni ve ya mi ze chung changa an pani hian Ronaldo a hu hang le fans nei tozik zia hi an lo tha thoi ve to thina Ronaldo fans ten midang chiat na le mual phona an du lua thin mi zia hi mei che popstar te hian khovel bo ruak ti dang lam tuwa an lo ngai to boka Ronaldo mi zeler mel tak alan tir thin te kha lo thlir tu tam tak chuan mi zerin tlak lo mel taka an lo ngai ma sa thina ma se mimal hlotin na a na sa zia le khel mual pon thlanga ama a in thunun pe na an mu nu hian mi zenget assassin ang maya thuak mang thiam ani ti in an thirna an lo thak do thunga Qatar World Cup sang hi somni pania Ronaldo a atra mual lai khan mi ze chak lo le ril ru nem lutuk anga langkha milar tam takin an khongai hle a chapau angin soi thin ma se a ne na chandu na mi zia wangzo ka athin lung alo na thina ni ti an hriat pa thu an soibok Cristiano Ronaldo hi khovel puma mimal zinga IG followers nga ber ania tuna hian follower makta tuai zaruk som sari chuang anei meka hei wang hian pop star Hollywood celebrities le sports stars dang tenen an follower din mun le anthil ton sang laka khel mol pon lam in be na social media lian tak a thleng fo thina kum sang ni le som priat ma khan pop star ming thang Selena Gomez kha IG ya follower nga ber ani thina ma se Selena iril rulam har san na awanga social media achol san chung khan Ronaldo hian atlan pel ta mak maya mipui te chon football players in Hollywood le pop industry an thunun ta ti inan soina sa le a Selena fans le Ronaldo fans te po anin nial pha na sa le a tun thangin Ronaldo hian ma ala hroi tluan para tun nai mai khan Instagram chuan fake account bakta duai tam tak an delete hemitum hian select dangte a in Ronaldo hian followers a hlo nem bera Ronaldo hian followers makta duai riat chuang zat a hlowa Messi in makta duai nga a hlowa anti fans te chuan Ronaldo hian fake followers a lo nga bi hle mai ti inan soi che zui pha chiam maya ma se Instagram how to te chuan account lian to phot chuan bot an nga tlang pui shim ti inan soi fia thung makteu chu khovel mei cha hausa Kylie Jenner le darok te hian IG ya followers nga lama khovel an thunun thina mo an ti la yin Ronaldo wa makta duai zaruk som sari chuang zet hian aron lia khu veka hei hian football chu khovel huwa pasum don na le
hu hanga ber ani zia Hollywood thenga fia na lian tak ani ome Ronaldo hi khovel puma IG post pakhat atanga hlo nem ber ania social media khi thai tu Hopper HQ Instagram rich list le the time of India tarlan danin athil promote na post pakhat zela $1,3.23 vel a hlo zia achan ber chu followers makta duai zaruk som sari chuang nei chu khovel ram sang Europe Asia America Africa thenga om anni awangin brand lian ho hian TV advertisement ain Ronaldo tana sumpek hian tlangjok thina athil po sapiang hian like le comment makta duai tam tak a mungal zut thina sumdon na lian tana mipui hip nan a thaber bok ani Forbes 2026 data tarlan dan po in khelmol pon lam hlo le Al Nassr club hlo zong pel khomin Ronaldo hian kumin sang hi som ni paruk chung hian $1 million zathum lai a hai luta khovel sportman zinga hlo nem ber alani tareng a eng ang po in mi in han soi selim han diriam chiam thin ma sela kan zon ron ber le an zon ron ber sum le pai lak lu lama ero tu ma in an phale chuang si lo wani